Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Kadusabe abantu bicaye mu myanya y'inyuma begere ku ntebe z'imbere gatoya. Let us gatoya. the people are sitting at the back to come in front. Katwegerane. Let us come closer to one another. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Bibiliya niyo ivuga ngo Bible says ngo hari umwuka w'Imana where there is Spirit of God, ntago hajya haba ibyigenge. there is no rebellious people. Rero reka dusabe niba ubona intebe imbere yawe wicaremo. Let me request if you can see the seat in front of you, please occupy it. Mu mwanya muto tugiye kubana. For the short period of time that we're going to stay together, Tuganire twegeranye. we're going to talk when we are closer to one another. Kuko ibyo tugiye kuganira bigufitiye umumaro. What we're going to speak are very important to you. Si kuri wowe gusa. Not only you, No ku muryango wawe. even your family. Twe ntago twagiriwe amahirwe We never had the chance nuko ababyeyi bacu badusengera. for our parents to pray for us, Ariko navuga ko abana bacu bafite amahirwe but our children will be lucky ko twabonye umwanya wo kubasengera. that we got the moment to pray for them. Rero reka twese dukomere Imana amashyi. Let us bring our hands together for God. None reka twese duhaguruke. Let us all stand up on our feet, Twubashye ijambo ry'Imana. honoring the word of God. Kuwa kane Last Thursday, washize navuze ko uyu munsi tuzaza twiyirije. I said that you shall come well fasting. Ndimo gusenga nijoro. When I was praying last night, Imana ivugana nanjye God spoke to me ko tugomba gukomeza kwiyiriza. that we have to continue fasting. Kuba bishoboye For those who are able to fast, si itegeko. it is not a law, a command. Ariko hari igihe dusenga biri ngombwa Sometimes we pray when it is really have to pray bitewe n'ikibazo twagize based on the problem that you have got, kigatuma tutarya, and made us not to eat, bigatuma utaryama. makes you not even to sleep. Nta muntu ubikubwiye gusa. Not anyone has told you so, Ukikura ku gitanda cyawe but you ugasenga. leave your bed and then you start praying. Ibyo bihe ntago mba mbyifuriza buri muntu I wese. don't wish that to happen to someone. Mba nifuza ko gusenga twabigira ubuzima. So I wish we should just make the prayer lifestyle. Itorero rya kera The church of ancient ryubakiraga ku bintu bibiri: was built on two things: kwihana repentance no kwizera. and believing. Nibyo bintu itorero ryubakiragaho Those bibiri. are the two things that the ancient church was built on. Bibiliya iravuga ngo Bible says ngo biragoye ko umuntu utizera yanezeza Imana. it is so hard if a person who doesn't believe to please God. Ni ikintu cyoroshye It is very easy, ariko utizeye ntiwanezeza but Imana. when you don't believe, you cannot please God. Kandi isengesho wasenga And any kind of prayer that you can pray utihanye without repentance, ntabwo Uwiteka aryishimira. God is not pleased with that prayer. Ariko isengesho ryo kwihana But a prayer with repentance, Uwiteka aryumva vuba. God listens it quickly. Niyo mpamvu That is why ibi si itegeko. this is not a law. Nge nzabikora n'undi uzabikenera, I'll do it, even someone who will need to ariko do kuwa it. kane tuzajya dusenga But even Thursday we also fast and pray. twiyirije, So we pray while fasting, kandi uzabona ikizavamo ko ari cyiza. and you'll see what will happen to you will be good. Nateguye umutwe w'ijambo I have the theme uvuga ngo saying, kugarurirwa icyubahiro. so retaining the honor. Mu bintu nabonye byose Among the things that I've seen, twese turavuga ngo ntabwo dukeneye icyubahiro, so say that you don't need honor. ariko Bibiliya iravuga ngo mu bintu Imana izahereza umukiranutsi wayo So Bible says that among the things that God will give to his harimo righteous, n'icyubahiro. there is a honor. Rero ijambo nazanye uyu mugoroba So I brought a word this evening, ni ukugarurirwa icyubahiro cyawe. restoration of your honor. Ushobora kuba waragitakaje mu bo Maybe you have mwiganye, lost your honor, ushobora kugitakaza mu bana bawe, maybe in your children, ugakenera ko icyubahiro cy'umwana ku mubyeyi kigaruka. and you need the honor of the parent to the child can be restored. Kadusome ijambo ry'Imana. Let us read the word of God. Zaburi 136 Psalms 136. haravuga ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya, amen. 136. Guhera ku murongo wa mbere. From verse 1 says, give thanks to the Lord, for he is good. His faithful love endures forever. Give
Give thanks to the Lord of gods. He's faithful and yours forever. Kadukomere Yesu Let us amashyi. bring our hands together for Jesus. Umuririmbyi wacu ari inyuma arimo araza. So our guest, the singer, is on the way coming. Hani Kanombe hasigaye ambutiyaje nyinshi. But you have the congestion here in Kanombe. Akenshi ndo bugende bugaruke nanjye imodoka ndayisiga. So when I go, I have to go somewhere. I have to leave my car behind. Ariko yambwiye ko ari ambutiyaje nyinshi. But she's on the way coming. She has made the jam. Rero ndashaka ko dusenga. So I want us to pray. Ariko utarubikunde. But if you don't accept to pray, aha uburenganzira ze kuza you kwicara. have the right seat. Ariko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. We are going to speak the word of God. Umwanya muto yamwicaye. For the short period of time while we're sitting. Niturangiza. Afterwards, Dusenga Imana. we have the time to pray. Reka nkubwire. Let me tell you, Gusenga. praying, Ukwiye kubigira ubuzima. you have to make it your lifestyle. Mwicare mu kubaho kw'Imana. Sit in the presence of God. Buri muntu wese, Every person, buri kiremwa cyose every creature cyaremwe that have been created mu mugambi mwiza. in a good purpose. Muraza kuza kumfasha mu ntize aho amatwi gatoya. So you help me to lend me your ears. Kuko ikintu uri bwumve What you're going to listen, nicyo gishobora kugufasha. it can help you. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ijambo The word rituma ukura. to make you to grow. Ariko ubuhanuzi But prophecy, nubwo twese tubukunda, and though we all love prophecy, ubuhanuzi ni bwiza. prophecy is so good. Akamaro kabwo But importance ni ukukwereka icyerekezo gusa. is to give you direction, Ni ukukubwira ngo uzabyara. so that you will give birth, Ni ukukubwira ngo ubonye akazi. so that you have got a job, Ni ukukubwira ngo ubonye to ubukwe. tell you that you have got to go Ni to ukukubwira ngo ubonye inzu. to tell you that you receive a house. Mu by'ukuri ni byiza, It is so good, ariko ntabwo uva hano bitahanye. but you cannot go out here with what Ndashaka- I've been prophesying to you. Ndashaka kuba cyarengenga I gatoya. want to challenge you for a short period of time. Kukubwira ngo ukoze ubukwe, So telling you that maybe you have a wedding yes ni byiza, is so good, ariko ntabwo uva hano ngo ujye kwinjira mu but you bukwe. cannot go and then have the wedding immediately. Ushobora no kuva hano You can even live here. n'uwo mwari kumwe mubipanga So when you have someone that you have been preparing akakwakiriza the wedding, mesaje ikubwira ngo and then you tubihagarike. say that let us break up. Ibyo bintu So such things, iyo udafite ijambo when you ry'Imana don't have the word of God, bishobora gutuma wanga Imana. it can make you to hate Ariko God. umuntu wasomye ijambo The ry'Imana person who read the word of God amenya yuko understands ko well byose biriho everything that happens kugira ngo bitwigishe, to teach us, kugira ngo tumenye so that we can understand icyo Imana ishaka. what God wants. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Mu bantu Imana bose yaremye, Among the people that God created, Imana yaturemeye mu mugambi mwiza. God created us with a good purpose. Imana iturema, When God created us, muri muranyumva, tuzamura ibiganza gutya. let us raise our hands. Haleluya. Hallelujah. Ndashaka kuzaba umwigisha. I'll be a teacher. one day. Imana iturema, When God created us, mbere yuko iturema before He created us, yabanje kudutegura ibyo tuzakora mu isi. before He prepared what we'll do on this earth. Ni ukuvuga ubuzima uhura nabwo muri iyi si, So meaning that the life that you met in this world, Imana yabuguteguriye mbere. God prepared it before you was born. Kuko mu itangiriro Because in the Genesis, Bibiliya iravuga ngo in the Genesis, Imana God yabanje says, kurema isi God first created the world, n'ibirimo byose, even if what possesses the world, n'inyamaswa, with the animals, n'ibitaka, with the soil, n'amazi, with the waters, n'ibiti byose. with all the kind of the trees. Imana imaze kubirema, After creating everything, ibona ko ari so byiza, they are so good, birangije and then after, iravuga ngo ireme umuntu mu ishusho let yayo. us make the person in our own image. Umva ikintu yamuremeye. So what He created the person, Imana yaramuremye God created the man kugira ngo ategeke ibiri mu isi byose. to rule and command what the Mu yandi world magambo, possesses. In other words, dufite ubushobozi we have the capacity bwo to gutegeka rule icyo ari cyo cyose mu isi everything into this world. kandi kikatwumvira. And also to become obedient to us. Nimwibuka neza, So when you remember well, Joshua Joshua yahagaritse izuba ku isi, stopped the sun in the world. izuba rirahagarara, And then the sun stopped. ku isi hose izuba rirahagarara All the sun stopped. kubera umuntu umwe gusa. The one person. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Aburahamu Abraham yahinduye umugambi w'Imana. turned the purpose of God upon his life. Ndashaka kubwira agaciro kawe mu maso y'Imana. Your value before God. Ndashaka kukubwira agaciro I kawe want to let you know your mu maso purpose y'Imana. in the presence of Uko God. Imana ikureba How God sees you. bitandukanye n'uko umuturanyi wawe It is akureba. different from how My your neighbor goodness. sees you. Uko Imana ikureba How God considers you. bitandukanye cyane It is
different nuko mama wakureba. from how your mother Mama wawe your mother ashobora gushyira ibyiringiro mu mfura ye, can put his hope in his firstborn. ariko Imana But God izi ko umucunguzi wa famiye yanyu know that the redeemer of his family ari umuhererezi wanyu, is his lastborn. ntabwo mushobora You kubyemera. cannot understand this. Ariko Yosefu, But Joseph, Imana God, yamugaragaje nka Kristo mbere ko Kristo aza. Joseph him at the cross before Christ came. Mu bana 12 Among the 12 children, Imana yahisemo Yosefu. God chose Joseph. Yosefu yagaragazaga Kristo, Joseph was symbolizing yari Christ, ishusho ya Kristo. was an image of Christ. Yosefu yari ishusho ya Kristo, Joseph was an image of Christ. ariko Imana But God imubona mu bana 12. saw him among the 12 children. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Imana ihimbazwe. Praise Rero Jesus. agaciro kawe mu maso y'Imana Your value before God, nta wundi muntu ushobora no kukamenya, one can understand it. nta wundi muntu ushobora kugahishurirwa No one can reveal uretse it wowe ubwawe except yourself n'Imana yawe. and your God. Ushobora kwibaza ngo wabihishurirwa gute? How can you understand that you can be revealed to your value? Umugambi w'Imana The purpose of God ku mwana w'umuntu upon a man kwari ugutegeka isi. was to rule the world. Nari ndimo gusoma amakuru I was reading the news numva ubwoba buranyishe. and I was terrified somehow. Aho itorero rigeze, Where church is, uzi ko amatorero arimo kugurishwa, the church are being sold, amatorero agakoreramo ububari. and then church are being sold, and then the where seems to be the church turned into the bars. Muri Europe In Europe, barimo baragaragaza amatorero they are trying to bring back the churches, arimo kugurishwa, so they are being sold. ayo matorero akaba amasoko. So such churches are then turned into the markets. Ariko hari ikintu nashimiye Imana, But something I have thanked God muhereze Yesu icyubahiro nkibabwira. that has glorified Jesus. Maze kubireba After seeing all that, narimo gusoma inkuru. so I was reading a story. Aburahamu, Abraham, Imana igiye kurimbura Isodomu n'Igomora, when God was about to push Sodom and Gomorrah, kuko Aburahamu yari inshuti n'Imana. because Abraham was a friend to God, Imana iravuga ngo God said, sinshobora kujya kurimbura Isodomu I n'Igomora can't go to perish Sodom and ntabibwiye Gomorrah inshuti yanjye, without telling it to my friend. ntabibwiye inshuti Without yanjye. telling it to my friend. Ndakwinginze I beseech you uyu mugoroba this evening, ube inshuti n'Imana. be a friend to God. Ndakwereka uburyo ushobora kuba inshuti I'll show n'Imana. you how you can be a friend to Ndaza God. kubikwereka muri Bibiliya I'll show you in the ukuntu Bible ushobora kuba inshuti how you can be n'Imana. a friend to God. Imana iravuga ngo God says, sinshobora kurimbura I cannot perish. nubwo bwose nafashe umugambi. Even though I've taken a Tuhereze decision, Yesu icyubahiro. that's glorified Nubwo Jesus. nafashe Even umugambi, though I've taken a decision, ariko ndabanza mbwire I Aburahamu first tell Abraham ko ngiye kurimbura buriya bwoko. to perish such Niki people. cyari cyabayeyo? What happened there? Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Isodomu n'Igomora Sodom and Gomorrah, ngo abakire rich people, ngo barenganyaga abakene. so they wanted to go. Icyo kintu kikababaza Imana. But God was certified. Abagabo So men bakarongora abandi bagabo. got married to other men. Ibyo bintu byaje no mu rusengero. So even though they came into the churches, Mu rusengero abatinganyi batanga icya so cumi. they are said the day even give the tithe. Mu rusengero In the churches, umuntu ugambara undi muntu akica undi the muntu person who betrays and kills a araza person, agatanga icya come cumi. and give the tithe. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Haleluya. Hallelujah. Ndashaka kubabwira I ngo want to tell you, agaciro twe tugifite mu maso the value y'Imana. that you have before God. Imana iravuga ngo God says, mubanze mubwire Aburahamu inshuti yanyu, come and tell Abraham to my nyibwire friend, ko ngiye kurimbura Isodomu I'm n'Igomora. going to perish Sodom and Gomorrah. Imana yacu ishimwe cyane. Praise Jesus. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tuhereze Yesu icyubahiro. Glorify Jesus. Noneho Aburahamu And Abraham asaba imbabazi, so asked forgiveness. asaba marayika imbabazi, Ask forgiveness from arababwira ngo God. mureke tugirane ikiganiro. So let us have the conversation. Ndabyemera ko mugiye kurimbura Isodomu So n'Igomora. I'm going to perish Sodom and Gomorrah. Mu magambo make Imana yaramaze gufata So icyemezo, God had taken a decision. yohereza marayika wayo, Send an angel. ariko arabwira maze mubwire Aburahamu ibyo mugiye gukora. First tell Abraham what I'm going to do. Ngo abamarayika baragaruka biganiza Aburahamu. Angel came back and told Abraham. Aburahamu Abraham arababwira ngo told them, ndashaka mubabarire. so I want to forgive them. Arababwira ngo ese dusenze So if we can pray tugasaba and we ask hakaboneka abantu 50, and we get 50 people, ese mushobora kubarimbura? so can you perish them? Marayika baravuga ngo oya, The angel said that no, genda ubashake, go and find them. nihaboneka abantu 50 If we can get 5 righteous ntabwo people, ndi bubarimbure. I cannot perish them. Aburahamu aragenda Abraham went, bashakisha abantu they 50, searched 50 people all over the country. barabura,
They couldn't find them. arabwira nta kibazo So it's okay. mugende mushake 40. So go and find 40 banyemera that accept me. bemera njyewe That accept me. bakurikiza ibyo mvuga. That follow my instructions. 40 barabura. They couldn't find 40. bwira mugenzi wawe ngo na 30 barabuze. Even 30. bwira mugenzi wawe ngo na 30 barabuze. They couldn't even get 30. ngo marayika An angel arambwira ngo urabona ko babuze. so that they are no longer be seen. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Isodomo ni Gomora Sodom and Gomorrah. habura abantu 20 They couldn't even get 20 people batishijwe. that are righteous. Isodomo ni Gomora bararimburwa. Sodom and Gomorrah were perishing. n'uyu munsi Even today, ni amateka. it's a history. n'umuntu utazi gusoma Bibiliya Person doesn't know how to read the iyo Bible. umubwiye ngo nihe harimbuwe So when you say that arakubwira ngo ni Sodomu ni Gomora. Sodom and Gomorrah. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. ariko ushobora kwibaza But you can ask yourself, kuki twebwe tutararimburwa. why are not being perished? niba mu rusengero harimo abatinganyi, If you have the gay in the church, niba mu rusengero if in the church, umuntu ashobora kugambanira undi person muntu, can betray his fellow uwo muntu akirukanwa mu nzu, and be chased out of the house, yarangiza akaza ku ruhimbi come here on the pulpit, agahimbaza Imana. praising God. Guto mu rusengero So why in the church, umuntu ashobora gusambana n'umuntu, can fornicate with someone, yarangiza akaza akabwiriza, come and preach, yarangiza akaza akaririmba. come and sing? ni gute Why pasiteri, can a pastor, ni gute umushumba why can a pastor ashobora gusambanya abantu bakorera muri komite, his committee members, yarangiza akaza akabwiriza? pastors come and preach, ni gute umuyobozi w'abaririmbyi and the leader of the choir yasambanya abaririmbyi ayoboye, with his singers, yarangiza akaza come akaririmba? and sing? ibyo bintu bikarekeraho. So when everything stops from there ntibaturimbure n'iki n'iki. without being perished. Why? murashaka mabwire impamvu? You know the reason? mabwire impamvu. You know the tuzamure reason? ibiganza hejuru. Raise your hands. ndabinginze, I beseech you. ndi umuririmbyi ngewe, I'm a singer. ndi umuririmbyi I'm a singer. kandi mwiza. I'm a good one. njya mvuga ni njye wa mbere. I always say that I'm the first. kadukomere Yesu amashyi. Let's bring our hand together for Jesus. abadafite ishyari For those who don't have jealousy, kubera Faustin ari umuririmbyi arabyanze, because for says the singer has denied it. ariko ntacyo. It's okay. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. impamvu mbibabwiye, The reason I have told you nkunda this, kuririmba I cyane, love singing, ariko usigaye nkunda ijambo cyane. but I love Word of God even more than singing. nasomye ijambo, So I read the word menya uburenganzira bwanjye. and understood my rights. hari umuntu umunyumvisha agira ngo abandi ntimurabyumva. nasomye ijambo I ry'Imana, read the word of God. menya uburenganzira I bwanjye. understood my rights. ubwoba nari mfite burashira. So I went out impamvu of the ufite fear. ubwoba, The reason why you have fear, ntabwo uzi uburenganzira bwawe, don't know your right. ariko usomye Bibiliya. When you read the Hey, Bible, haleluya! hallelujah! tuzamura amaboko hejuru. Put your hand together. haleluya! Oh, hallelujah! impamvu Sodomu ni Gomora barimbuwe, Sodom and Gomorrah perished. abantu 50 barabuze, So couldn't find 50 people righteous. ariko turashimira Imana yacu Praise ko God. twebwe 50 bagihari. Can get 50 people. uyu munsi twe 50 baracyahari, have 51. niyo mpamvu tutararimburwa. Not to be uyu munsi 100 baracyahari, 100. uyu munsi 200 baracyahari. mureke dushimire Imana yacu. Praise God. ntabwo ushobora kuba ubizi, You cannot even understand niyo this. utumye karite yawe ibaho, But even your area, niyo utumye umuryango wawe ukiriho, you're not to ni live. kugipfuka mugasenga. Because you're still living and iyo umukiranutsi umwe apfukamye agasenga, karite yose igira amahoro. and then even God iyo umukiranutsi umwe apfukamye agasenga, igihugu cyose kigira amahoro. ndashaka kubwira Agaciro ko kuri imbere y'Imana. iyo tubonetse imbere y'Imana, imigambi y'Imana irahinduka, imigambi Imana yafashe. iyo dupfukamye tugasenga, iyo migambi Imana yiburizamo. Hey, haleluya! haleluya! iyo dupfukamye tugasenga, turavuga ngo Mana, haracyari abantu inyuma bagusabye imigambi wiyiretse. niyo musoma ijambo ry'Imana, Mose atwaye Abisirayeli yahamagaye Imana, Imana ntiyamwitaba, Imana yohereza marayika. Mose yanga marayika, aravuga ngo navuganye nawe, ndifuza ko aruza kugenda nanjye. Imana yumvishe Mose kurashize amanga. Bibiliya iravuga ngo Imana iramanuka. icyama uyu mugoroba Imana ikamanuka mu muryango wawe, icyama Imana ikamanuka mu buzima bwawe. reka nkubwire, kubyara ni kimwe,
Giving birth is one thing. no guhirwa n'umwana wabyaye n'ikindi. Being the luck in your mind. Ushobora kumva ko washatse byarangiye, ariko kurugumamo n'ikindi. Dukomere Yesu amashyi menshi. Ndababwira impamvu yo gusenga. Imana iguhaye ikintu kimwe, ibikene kuguma mu maso yayo. Iguhaye umwana, umwana ukeneye ngo agire uburere bwiza. Reka nkubwire, Imana itabaye mu ruhande rwawe, umwana yakuriza ukarera kuruta ngo bitarabyara. Ibyo ntabwo ushobora kubyumva. Ushobora gushaka ukarira kuruta umukobwa utarashaka. Ushobora gushaka ukajya wifuza ngo ibintu nabigiyemo gute. So you start regretting why you got married. Nabwiye madamu wanjye, I told my wife, ndamubwira ngo numbuza gusenga, so if you stop him from uzabona undi Appolinaire utaregewe. you will see another image. Uzambona, You will see me, ariko uzambona mu yindi but shusho. another image. Arambwira ngo yenda mubwira niko bimeze, That's how it is. ariko nundeka ngasenga If you let me, uzahamubona jewe. you will say Ntabwo nzigera mpinduka. I'll never change. Imana iguhereze May God give you impano may God have ivuye mu biganza byayo. Ikivuye mu biganza by'Imana from the hand of God. kirindwa n'Imana. Protected by God. Ikivuye mu biganza bya Satani From the hands of the kitwarwa na Satani. Ntabwo munyumvishije. Ikivuye mu biganza bya Satani, Satani aragaruka akagitwara. When it comes back and Nta cyiza cya Satani then you go from uretse kukwandagaza gusa. apart from giving out to you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Gusenga, Praying, iyo dusenze when we pray, duhinyuza imigambi y'Imana. so we change the plans of Iyo God. dusenze When we pray, imigambi y'Imana irahinduka. plans of God are being changed. Haleluya. Oh, hallelujah. Iyo dusenga When we pray, turekura ibitubabaza, so we lose our tukakira ibitunezeza. Iyo dusenga turekura ibitunaniza, tukakira ibituruhura. Haleluya. Abantu barananiwe biramaze, ariko Yesu agufashe ukuboko. Bibiri ijambo ry'Imana ngo ahari kurira kwarari muri nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Birashoboka kuri mu mwijima, ariko igitondo cyawe kiri hafi. Birashoboka kubabaye, ariko kunezerwa kwawe kuri hafi. Biramaze, biramaze gutinda kubona akazi, wabona akazi kakakugirira umugisha. Biramaze gutinda kubyara, wabyara ukabyara umwana w'umugisha. Haleluya. Haleluya. Ana yinginga Imana, ana yinginga Imana. Bibiliya, Bible, ariko bira ndayikunda. I love Bible. Bibiliya ndayikunda kabisa. I love Bible. Iyi Bibiliya, This Bible yarebye icyo mama atabonye. is so what my mother Iyi never saw. Bibiliya This Bible yabonye ikintu data atabonye. so what my father Iyi never saw. Bibiliya So this Bible yabonye ikintu amashuri yanjye atabonye. so what my education never saw. Bibiliya ijambo ry'Imana. The word of God. Nasomye Bibiliya. I read the Bible. Zaburi 125. Psalms 125. Harava nk'uko imisozi igose i Yerusalemu. As the mountain Ngo top niko Uwiteka ajya arinda abantu be. as how the Lord protects Uhereye none from now ukageza iteka ryose. until forever. Reka kurira Yesu akubereye maso. Don't cry just in the Icyo way for you. agushaka ni kumwegera So gusa. come closer to him. Ikintu kintangaza, The most that amazes me, abantu babona ibya Satani the people who got things from devil, babitangira ibitambo so they give sacrifice. kugira ngo umuntu yubake etaje, So to build a fat house, abaga umwana we w'imfura. so sacrifice his firstborn. Ntago mubizi. You don't know that. Kugira ngo yubake inzu y'umutamenwa, So to have a beautiful kugira ngo house, abone amato agendamo, so to get a boat, kugira ngo abone izo modoka mugenda the muririra, car that you see that even afata Christ, inkota so took a sword, akabaga umwana we, sacrifice, akazirika umwana we nijoro, so akamubagira ku butaka, akava ngo nkugize igitambo I made you to be a cy'ubukire sacrifice bwose. of all the Niba abanyabyaha bashobora gutanga ibyo bitambo, the weak people can give the icyo nshimira Imana yacu, what I love nta about Imana God, yakuyeho ibitambo, God never nta gitambo kikibaho bene data. no longer Bibiliya iravuga ngo Bible says Kristo yashimye igitambo so Christ is the gikuraho ibindi bitambo byose. can take all the Icyo dusaba ni kimwe gusa, ni ukuza
mukatwakira n'iki gituma utaza mu maso y'Imana n'iki gituma utaza mu maso y'Imana jewe naravuze ngo sinzongera kuryama ako nabonye ni gatoya nkeneye ibintu binini nkeneye ibintu binini icyo Imana yaguhaye ni gitoya Imana iguhumuye amaso ukareba umugambi w'Imana ku buzima bwawe n'ukuri ntiwarira usubije amaso inyuma hari abantu dusenga na saa 9 za nijoro njya nkunda kubabwira ngo tujye dusenga dushimira Imana ibyo yakoze hari umuntu utanyumvisha kandi ngo subiremo nitujya gusenga when we are about to pray, tujye dusenga dushimira Imana let us praise God ibyo yakoze for what he did ibyo yesterday, yakoze ejo what he did ibyo yesterday, yakoze ukwezi gushize what he did last month, ibyo yakurinze umwaka what he ushize protected you last ibyo year, yakoze muri covid what he did in COVID. ubyibuke Remember what uvuge he ngo Mana did. ntabwo nigeze nsabiriza That I never paid. warakoze kumisha Thank you for ko having ntari me. mfite akazi nabayeho gute So when I didn't have a job, I couldn't leave. ndabishimira Imana I thank God. nari muri ghetto njyenyine I was in a ghetto alone, nabanaga n'uyu muvandimwe so we were staying together. mukuru waraza aramufata His brother came and took him. aramutwara Took him. sigaramo njyenyine I left in the ndavuga ngo ghetto. Mana So that God. mugisha aragiye So sigaranye nawe sigaranye nawe sigaranye nawe Stay with me. reka mbabwire Let me tell you. nakiye amafaranga menshi I received money. kuruta amafaranga nigeze kubona ntari muri covid I received. iyo ni Imana ndimo kubabwira That's the God that I'm telling Imana you. ikidusaba What God requires you to do, reka nkubwire kura amaso kuri Appolinaire take eyes away kura from amaso n'ukundi muntu uwo ari we Take wese your eyes away from anyone. hari ahantu mvuye mu mahugurwa So I've been also in the y'abakoreya of the Koreans. yarimo kubera igikondo So, I've been happening in Gikondo. umugabo aratubwiye ngo The man told us umuhamagaro a calling, umuhamagaro a calling, umuhamagaro a calling ni ugutwara amakuru meza ya is Kristo to take the good news of Christ ukayabwira abantu and to spread it to nta people. kindi Kristo adusaba That is a calling. ariko uzisanga Appolinaire You will find Appolinaire. niba Imana inzamuyeho gatoya When God has elevated me, ntangire kukubwira kugusengera so that what to pray for you, kugusengera to uranyishura pray for me, you're going to do ibyo the seed. nimbikora So when I do that, akanwa kanjye kazareke kuvuga may your mouth, may bivuge my ku mouth ruhimbi stop rw'Imana speaking. nindambika mu kiganza nkambwira ngo nyishura I lay hands on someone said to pray for me. akaboko kanjye nikagakore May my hands ibyo stop bivuge working. ku ruhimbi I'll rw'Imana say it to you. ibyo mfite byose So what I byavuye mu have biganza came from the by'Imana hands of God. ntacyo umwana w'umuntu yampaye Nothing person gave me. n'uwakimpaye It's only God that who gave me. n'Imana what I yamunyuzemo possess. iramwemeza kugira ngo akikore Even God also makes you out to give it to nta you. muntu wagukunda No one can love you Kristo atabigizemo uruhare except when Christ has not Kanongere played a part. mbisubiremo. Let me repeat it. atari Kristo wabigizemo uruhare Without Christ playing a part, wakubitwa kimwe nk'abandi bagore bose so you can be like other women are divorcing atari outside. Kristo wabibayemo Without Christ being played a part, wakubitwa n'umwana you wabyaye can even be beaten by your child. mureke dushimire Imana Let us ko tugifite agakiza muri abarokore praise God who are still saved. muri abarokore bene You data are still saved. muri abakristo You are still mureke Christians. twikomera amashyi Let menshi us bring our hand muri together. abarokore ryazi You are still mama servants. Kenzo muri abarokore So you are still Hallelujah. Hallelujah. tesi muri abarokore So you are Christians. reka mbabwire Let me tell you. hari igihe wumva ibintu Sometimes you hear something ugapfukama and then you kneel down. hari igihe Imana ivugana nanjye ndi mu muhanda So God speaks to me when on the way going. nkazamura amaboko I raise my hands ndimo kugenda n'amaguru on the walking on my feet. umunyamwuka yande bakavuga ngo When a spiritual person could say me, ngo hari ikintu wibutse mwene da there's something that you have remembered. imvugo y'abarokore iramenyana So the saying or the Ariko speech utazi of the ayo makuru Christians ntashobora to one kubimenya. another. A person that is not saved cannot understand this. dufite Imana igitugarura ibyo We twatakaje have God who brings back what we lost. Imana God igarura amahirwe ya kabiri brings back the second chance. watakaje amahirwe ya mbere You lost your first iyo chance. tuje imbere y'Imana When you have God, Tugasenga. we pray tutisengesheje without being, tugaruza ibyacu we twatakaje bring back what we lost. reka bivuge nitonze Let me speak this. ibyo watakaje utaramenya Kristo So what you lost before you knew Christ, iyo ukijijwe when you are saved, ufite uburenganzira you have the right bwo kugarura bya bindi watakaje to utarakizwa claim and you bring back what you lost before you got saved. ariko iyo utarakizwa But when you're not saved, ntabwo ugira ubushobozi bwo kwinjira mu isi y'umwuka kugira ibyo ufatayo so you don't have the capacity to get into a spiritual realm to get something from there. numvishe umuntu mbonye umuntu umwe unyumvishije kandi isubiremo Let me repeat it.
warakijijwe So you were saved. ukizwa hari amahirwe watakaje You lost a chance. ukibaza ngo iyo nza kubimenya mbere So that had I known before, ngakizwa and then I got saved earlier, nakabaye narabayeho gutya gutya na so I gutya. would have lived like this. umva amakuru meza ngo ufite Let me bring you the good news for you. ufite ubushobozi You have the authority and bwo kugaruza capacity ibintu watakaje to bring utarakizwa. back what you lost before you got saved. mwakomeye Imana amashyi. Bring your hand together for Jesus. ibi bintu ntabwo muri bubyishurire, May God bless you. ibi nta mafaranga muri bubitangire, You want to go to pay for this, ariko iyo utarakizwa but when you're not saved, ntabwo ugira ubushobozi bwo kwinjira mu isi y'umwuka. you don't have the capacity or authority to go into a spiritual realm. ariko iyo turi mu isi y'umwuka It's a spiritual realm. tugira ubushobozi You have the bwo authority kwinjira mu isi y'umubiri to enter into tugafata this ibyacu. God and we take Hey, it. haleluya Oh, hallelujah! haleluya, Hallelujah! duhereze Yesu icyubahiro, Let's glorify Jesus. duhereze Yesu icyubahiro Let's bene give glory data. to Jesus. haleluya, Hallelujah! dufite Imana We have God igitumara that takes away agahinda k'imbere, the internal soul. agahinda k'imbere, Internal soul. agahinda k'imbere. The soul from our heart. ejo naganiraga n'abashumba, Yesterday I was speaking to the pastors. hari umwana w'umukobwa wampamagara ambwira ngo yarwaye, There's a young lady who called me and said that I felt sick. ngo mfite ikibazo pastor, ngwino umfashe. So I have a problem. Come and help me. ndababwira wabaye iki, So what happened? mwumva kuko kari mukuri, ndambwira ngwino rero duhurire ku rusengero. Come and we meet at the church. ndambwira ubana nande, ngo mbana n'abandi bakobwa bagenzi banjye. So whom do you stay with? I stay with my fellow ladies. ndambwira bariyo, So are they present? ngo ya bagiye ku kazi. So they are not ndambwira present. ni ukuri sinza, So I won't come there. ni ukuri kandi gutyo bimeze. Sure, that's how I say it. namubwiye sinza, So I will not come. ni amusore kambivuge gutyo, Sorry to say this. niba ari abantu nanjye ndimo If there are people bafite imyumvire inclusive, iri cheap, they have got the cheap ni mindset. abarokore bakeya There are few Christians. bagica imanza. They are still judging. uzi iyo ujaginze umuntu When you judge people, someone, uba ubwiye Imana ngo va kuri iyo ntebe nge it's nicareho. like saying to God, come out of that front that I can sit and start judging. turacyarebera mu myambaro abantu bambaye, So we are still looking someone according to his clothes. kubera yambaye pasuri igeze hano ni indaya. Because he's just putting on the skirt, mini skirt, so that he is a prostitute. You are wrong. So uribeshya cyane. Imana iturema ntabwo twari twambaye, So when God saw it, we are naked. twambaye ku bw'icyaha. So we are clothed because of the sin. ntukarebere umuntu mu mwambaro, So don't look someone according to how ejo he dresses. uzatangara, So tomorrow you'll be ejo amazed. You will uzatangara. be amazed. umuntu yambara imyenda igeze hano hasi A person clothed with avuye gusambana. coming from fornication. ntimukarebere mu mubiri. So don't judge. Yesu yaravuze ngo ni njye mucamanza wenyine, nta wundi uhari. I'm only the judge. haleluya, Oh, hallelujah! haleluya. Hallelujah! impamvu naze kujya ni ukubera iki? So the reason why I never want to go there. so kujyayo tukicarana akarira agahwera akapfa ibirakwira afite umwuka mukeya. So I can go and then start crying. baza mukozi w'Imana byagenze gute? So when they come, say the servants of God, what happened? Hamani Even Haman yafashe ku biganza bya Esiteri gutya, Haman was just holding the thumb of Esther, afata ku bibero the thumb of the bonyine Esther. gusa kandi asaba imbabazi. So when asking for forgiveness, asoherusa amusanga afashe ku bibero, the king came, finding kneeling in front of her, aramubwira his bakubambe, wife, so that please stay. nta soni, Please at this time, ugiye during the day, kumfatira umugore mu maso. you are about to niko bibiri ivuga, you are musome going to igitabo cya rape Esiteri. my wife in my presence. wari ugiye kumfatira umugore mu maso, You are about to rape my Nta wife in soni my ufite. presence. Shame upon you. nta soni. Shame upon you. kandi yarakugira ute? yasabiga imbabazi kugira ngo Esiteri amusabire imbabazi Asuwerusi. Haman was asking for the forgiveness to Esther. abasoma biriya barabyumva. For those who read the Bible understand this. asanga afashe ku bibero, So that he was kneeling down asking forgiveness. aramubwira kiriya giti So that wabambwe the tree that you have, the wakikubambeho. gallows that you have put, let it be hanged on it. mbwira umwana w'umukobwa ndamubwira ngwino, So that please come and remove at the ntacyo church. urubube, So not be, ngwino duhure. let us meet at the church. arambwira basimbabarira, So forgive me. ariko yari yarembye koko. She was so sick really. turavuga namwe no ndaje nkubwire mu kanya. So I'm going to let you know what will come. What is next? baza umutima wanjye So I consulted my heart n'umwuka wera, and the Holy Spirit. ndavuga ngeyo cyangwa Should I go there or not? uzi ko hari abantu baguteka kugira ngo akantu kabe gato bagufate. There are some people who always wait for us, even when something like a spark ntabwo comes, ubizi, they will shout at you. ntabwo ubizi. You don't know that. umunsi umwana w'umunyarwanda yaguhimbiye,
So when a person ubu ntiwabyumva will create something umunsi for you, baguhimbye bakazana n'ibimenyetso so when they create and bring even uzamenya ko babeshe. not that they are lying. Uyu munsi ntiwabyumva. So you cannot understand this today. Kadukomera umukozi w'Imana. Let's bring our hand together for the servant of God. Uyu munsi Today ntiwabyumva, you can't understand this, ariko uzamenya umunsi but you will understand when a day umwana w'umukobwa a young lady yaguze amayinite will just lose the airtime, agahamagara mugenzi we calls his fellow akamubwira ukuntu runaka, nanze kuvuga izina and rya runaka. start speaking all the story that have been created, uploaded against someone. Wari kujya ubona Appolinaire, So have you ever seen ujya ubona Appolinaire? kuntu asuhuza uriya muntu, The way he always greets the person. uzabirebe neza. Please inspect this clearly. None wowe bigakubita nuko waje ukamuhobera, So and then you come and hug the person. They start scratching one another. They start pointing the fingers on you. reba. Haleluya! Hallelujah. Icyo nicyo gituma umuntu atuza, That's why it makes someone to come down. umenya imitego abantu bagutega. So when you see the trouble Mbere yo kujya ugenda wajya ubanza ugapfukama ukabaza please Imana. may kneel down and ask God first. Bibiliya iravuga ngo Bible says nta kintu na kimwe kizaba nothing that will ku happen mukiranutsi wanjye on my watches ntamuhaye amakuru. before I inform him. or Ikibazo her. dupfa kugenda. So the people will just go. Umukobwa ntiyaje, A young lady came. ndamubwira warwaye That what happened? What are you suffering from? ko warembye. So you're ill. What happened? Musindya ntunzwe na citro. So I don't eat, I no longer eat. I just being sustained by this Yewe soda. ndimo ndishakamo amavuta. So I will just Vuga man iki getting kiganza anointing. Anoint my hand. kimukoreho May you anoint my hand ahembuke. when I touch. Mu bintu nsengera, Among the things I'm sengera praying for, ikiganza cyanjye. I pray for my hand. Yesu ashimwe cyane. Praise Kubera iravuga Jesus. muzanabika ibiganza ku barwayi So I will lay hands on the sick ones. bazakira. They will get healed. Uza amakuru yampaye You know the information he gave me? ngo sheri yamwanze. They broke up with his boyfriend. Yakwanze. They, No ukajya bivuga you broke up with your boyfriend. nukuri pastor Pastor. sheri yaranyanze. My fiancée broke up with me. Uno arakwerararira. She cried. Urabona iyo weretse umuntu imbabazi So when you express arushaho that to kurira, someone, he arushaho cried even more. kurira. He None cried njya even nkamubwira ngo more. sore nkamufataho So gutya that please, sorry. agashwanya. Nawe tuza umpa amakuru. The extent I said that please come down, give me information what happened. Bakwanze. So they have denied you. Wigo. So my fiancé denied None se me. mwapfuye iki? So what really Ngo happened? nukuri ntacyo twapfuye. So I have no reason why she broke up. Ubwo niwe ufite ikibazo. So you have a problem. Ahita agaruka ngo ya She came back and said that no. ampa amakuru noneho neza. She gave me all the information. Hari ibintu abanyamurenge bita ngo ni mpuruya. Ntabyo uzi mu cyongereza. Muruyaha ntago bivuga mu cyongereza. Imurenge babaga bagiye nko mpuruyaha. Inkuru y'impamo. A true information. Uyu mugabo we ni wacu ni free. Ni free harya. Ni wa ruguru. A true Ni umumambure. information. Hallelujah. Hallelujah. Inkuru yango ni inkuru y'impamo ariko It is a true information. hari mutuye mu gihe wanyu ni ku cyaro. Ona nko ku musozi hari iwanyu. Iyo umuntu yahavaga ku gasozi kamwe agiye abantu bose barazaga bakamutuma bakamwandika n'udupapuro n'ikitwa uzambwira amakuru gutya. Noneho iyo avuye iyo bamenya amakuru ko yaje ingo zose zihurira iwabo bakicara sasa agahera ku munsi wa mbere ahaguruka ngo burya narahagurutse murana runaka paka agarutse. Iyo ni bita mpuruya. So when someone could leave a certain place, leave his people, they always send the message to where he was going. So after understanding that the person has come back, everybody in the village would come gather together to come to find that person, to tell him what happened, information that has got from the other area that has visited. Okay, natinze. Without delaying, Umukobwa mpira amakuru yose kuno byagenze. she gave me all the information. Ndavuga uyu nguyu ntago akwiye gusengera. So she doesn't need the prayers. Ndamubwira singa usengera. I can't pray for you. Ufite ikibazo mu mutwe. You have a problem. Ufite ikibazo mu mutwe. You have a problem. Ntago urwaye muzima tugende ujye You are not kurya. sick. You don't have a Tugende problem. uve hano tugende ujye kurya. Go and eat. Uragira apeti. Going to have appetite. Mujyana ku gisimenti ahantu bateka ibyo kurya by'abagande. So I took her somewhere.
Barutse gutya turicara namubwira shaka ibyo ushaka urye aratumizaho byose Get whatever you want to eat, I will pay. ararya turagana shaka We story ate namutera and then we story converse to talk. ndamubwira reka nkubwire ubuswa bwawe So let me tell you your foolishness. agaciro kawe kose All your value, wakiyambuye have taken it away from you ugahereza uriya and muturage you give it to someone else. niko namubwiye That's how I kuvuga told ngo her. ubwenge bwawe amashuri yawe wize So your education, your even your ababyeyi wisdom, bawe your parents, barumuna bawe your sisters, isuku byara So your father, famiye yawe all yose your family, wayifasha you urayibumba have just bring them uyitesha together. agaciro You value them. ufata umuntu utazi You get someone that you don't even understand. nta soni Shame upon you. nta soni ngo bakwanze ukarwara Shame upon you that someone has denied you, starts getting sick. umuntu agatangiye kujya akagaruka gutya ndambwira agaruka ava aho ngaho Come back. Come back. ndambwira ahubwo muburoke So please block him. muburoke none azakubure So block him. kuko nyuma yaho ngo ashaka telefone akamuhamagara yamuhamagara yakumva ariwe akamukupa ahubwo reka gukupe nyine ndamukansoringa arangije ubu ameze neza She's now in a good mood. ubu ari no ku kazi Today even she has gone back Kadukomere Imana yacu to amashyi work. Let menshi. us bring our hand together for God. Yesu ashimwe cyane Praise Jesus. icyo nashaka kuvuga ni iki What I want to mean in this, umwuka w'Imana Spirit of God, umwuka w'Imana Spirit of God, iyo umubajije when you ask, you consult him, akubwira amakuru ku muntu uwo ari we wese give information to everybody. ku muntu uwo ari we wese Everybody. ntuzemere gushakwa n'umuntu udafite amakuru y'ijuru Don't get married to a Ntuzakore person who iryo doesn't have kosa. information from heaven. uzavuge ngo mana So that God, sinshoboye gusenga I cannot pray. iki ngiki mucyumve So neza listen to this. abantu barimo bakina ndababwira basohoke siko bimeze turimo turakina mu rusengero koma amen haleluya Hallelujah. umwuka w'Imana Spirit of iyo God, umubajije arakubwira when you consult him, he tells you Ukabwira ngo, everything. umushumba yigishije A pastor has aravuga ngo preached. uzajya uduha amakuru You give us information. sinzi kuri ubu yampereza I don't know if you give it to ariko me, nkeneye amakuru but I need your ni information. ukuri arayaguhereza He gives you hari ibyo information. Imana idukorera There are tutasenze things that God does when kuko twemeye we gusa mu pray. maso yayo Because we're in his presence, ikabikora gusa and he does so. Yesu ashimwe cyane Praise Jesus. ijambo ry'Imana The word of God, ijambo the ry'Imana word of God ni intwaro is a weapon. ni intwaro Is a weapon. kirimbuzi Is atomic bomb. I iruta can izindi say. ntwaro zose ku isi zibaho When I say other weapons, reka nongere mbisubiremo let me repeat it. intambara karundura The greatest war, intambara ya mbere ikomeye the greatest war, kuruta that intambara ya mbere yabayeho ku isi even more than the world war, ni intambara ya Bibiliya is the war of Bible. Bibiliya ntigitsindwa That is being defeated. Bibiliya ntigitsindwa Is not being njya defeated. nkunda kuvuga ngo I always hari abantu love bagaragara mu maso y'abantu that nk'abasuzuguritse people who look like despised Ariko in mu the presence maso of people, y'Imana, but in the presence of God, bakomeye they are so great. ikizakwereka ko bakomeye What show that they are so uzabatunga great? urutoki uzabireba Point a finger onto the hand. uzabikinisha ubatunga urutoki Point finger onto the hand. uzabikinisha gusa Point your finger utunga onto urutoki them. umuntu usenga So you point your finger onto them. ni ukuri uzamugwa imbere So you die in his presence. Hamani Haman yatunze urutoki Morodekayi pointed the finger on Morodekayi Mordecai. aramubwira ngo sinkunamira Mordecai cannot say, I can't go. amakuru y'iwacu I ndayazi know my ni ukuri information. sinkunamira So I cannot go. Hamani arataha Haman went abwira umugore we told his wife. aramubwira ngo ibwami haba akadamu In the place there is haba someone. akadamu ko ntigashobora kurya There is ntaraza a Jew that cannot even before I come. none nijoro kavuze ngo karashaka ko Even nzi wako last said that I want to go to have, yagiraga umugore with her. yagiraga umugore witwa Vasheti so have the wife called Vashti. aramubwira ngo umugabo w'ibwami So a man from the palace, umwami n'umudamu we the king and the queen, ntabwo bashobora kurya ntaraza they can't eat before I come. urumva nakomeye No, I'm so great. umudamu aramubwira ngo urakomeye sheri The wife looked at him and said that you are so great, my ngo ariko husband. mfite ikibazo But I have a problem. hari akagabo k'agasekirite katajya There kamenya is a security guard, which is a Jew. ugaragara nk'usuzuguritse ariko hari abantu bajya bakora inama ku bwawe You look like despised, but there are people, mu maso ugaragara nk'aho usuzuguritse in the presence of people, you look like ariko despised. ibwami urabahangayikishije But in the kingdom, in the palace, you're ba not generali barahangayitse ku bwawe You're opening them. bari mu nama They're in the kandi uri castle. umuzamu So you are garagara nk'usuzuguritse nta you kibazo are being despised. ariko mu maso y'Imana ntabwo usuzuguritse That you're not hey despised. haleluya Oh, hallelujah. haleluya Hallelujah. amutunze urutoki When he pointed finger to him,
birangira muguye imbere. So he died in his presence. Ubaha Imana, Honor God ibindi byose bibirekere. and leave everything to his hands. Abantu ntibakubahe, Don't let people bow you. Imana izakubaha. God will honor you. Biramaze abantu bakuvuge nabi, It's okay that people speak ariko mu maso y'Imana, Imana ikubona May neza. God see you good. Hari icyo bitwaye bene data? Is it okay, my brethren? Muhaguruke dusenge. Arise on your feet and we start praying. Tujye gufata iminota mike yo gusenga. Don't take a few minutes and we start praying. Twese duhaguruke. Let us all arise on our feet. Muhaguruke twese tugiye gusenga. Let us all stand up on our feet. Ndashaka dusenge muri ubu buryo. I want to pray in this Shaka way. mugenzi wawe mufate mu biganza. Get your neighbor and hold his hand. Iminota mike tugiye gusenga. Few minutes we're going to Ariko iri do for prayer. sengesho. So this prayer, Fata mugenzi wawe mu biganza gutya. hold the hands for your prayer. Ndashaka mufate gutya. Mufate gutya umurebe. Hold the hands for you. Both Yes, hands for your ashimwe cyane. face. Praise Jesus. Ndashaka dusenge I want us to pray icyo wifuza what you desire. ko Imana ikugirira. So we're going to do it for you. Gisengera uwo muntu. Pray for that person. N'uwo muntu icyo ashaka ko Imana imugirira That person wants you to pray. akigusabire. Let the person pray it for you. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Haleluya. Praise Jesus. Tugiye gusenga We are going to pray imigambi y'Imana so that the plans of God iri joro ihinduke. can be changed tonight. Hari umuntu ushobora kubyemera bene data? So do you want someone to Imana ihindura umugambi wayo ku bwawe. change his plan upon you? Imana ihindura umugambi wayo ku bwawe. God change his plans upon you. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Aburahamu Abraham. iyo avuga ngo niyo haboneka umuntu umwe ukijijwe, When a person who Imana yari bubyemere God would have kuko accepted. Imana yakundaga Aburahamu. Because God loved Abraham. Iyo Aburahamu avuga ngo When Abraham could say, i Sodomo n'i Gomora so Sodom and Gomorrah, ngo haboneka umuntu umwe gusa, when he can get to one Imana yari person, kubyemera. God would have accepted. Ndashaka kubwira agaciro kawe mu maso I want to y'Imana. give you a value before Iyo God. dusabye Imana When we ask ntabwo God, Imana ishobora kwanga God kuduhereza. cannot hold on. Bibiliya iravuga ngo The Bible ko says, tuzi guhereza abana bacu ibyiza not to give our child the good kandi thing, turi babi. yet we are evil. Twese twibwira yuko So do we tell ourselves, Imana ari ingome, God is evil, Imana ari mbi, God is evil, ku buryo icyo twayisaba itakiduhereza. cannot give us what we are praying Kadusenga for. Imana rero. Let us pray to God. Usenge n'ijwi usohora ijwi. Please pray with your voice. Mureke gukina. Yesu ashimwe cyane. Satani ntabwo akina. David does not joke. Satani ntabwo akina. Doesn't joke. Satani ntabwo akina. ku buzima bwawe ntabwo akina, ku kazi kawe ntabwo akina, mu bana bawe ntabwo akina, ntabwo ashobora kugukinisha. Cannot be joking with you. Ikuzimu In hell, barashishikaye, so even mureke natwe dushishikare ku Mana yacu. Kandi mureke dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana igira neza, uri Imana ishoboye byose, mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndaguhamagaye, mpamagaje imbaraga zawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe niribesha. Migani 3:6 haravuga ngo uhora umwemera wese bazamuyobora inzira akwiriye kunyuramo. Ijambo ryawe rikambwira data, Zaburi 91 muba mu rwiyisho rw'isumba ryose, bazaba mu gicucu cy'ishobora byose. Unabwira Uwiteka nti buri gihome cyanjye, buri gihome cyanjye nerebosi katarabakosanda. Mana naguhamagaye ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Mana mweretse umugisha, umugirire neza mwami, reka umukingurire umuryango w'umugisha ku buzima bwe, imbaraga zawe zibe ku muryango we mu izina rya Yesu Kristo. Nereka shatarabakosi ikasatarabakosandarabako biboshatarabasikata. Senga 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 mu mbaraga, senga mu mbaraga. Nereboshikatarabasikoterebo mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana igira neza, uri Imana ishoboye byose. Ayi data wera, data wera, uri Imana igira neza, uri Imana ishoboye byose. Nawe wasa nawe Mana. Ndasengera urugo rwanjye mu izina rya Yesu. Ndasengera urugo rwanjye Mana, ndasengera abana banje mu izina rya Yesu. Mereka satarabakoshi riboshandarabakasi. Ndasengera imfura yanjye Mana, ndasengera imfura yanjye Mana. Nerebosi kataraba, hazazana umugisha, hazazana umugisha uvuye mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Mereka shatarabakosi oriyandarabazi merekando riboshanda rikasataraba riboshataraba kotiyanda mu izina rya Yesu Kristo. Bwana nizi imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Faya 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 faya. Mana rwanya ibiturwanya, rwanya ibinanira
kunaniza izina rya Yesu, izina rya Yesu. Senga 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 mu mbaraga, senga mu mbaraga. Bohoza ibyawe, bohoza ibyawe. Vuga ngo ndabahoza, vuga ngo ndabahoza, ndabahoza ibyanjye. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Elekado biribo shatarabakosi, erebo shatarabakonde. Izina rya Yesu Kristo. Ndarenuza imbaraga z'umwijima, ndarenuza imbaraga z'indwanya. Izina rya Yesu. Akanwa kose kamagurukiye yani Imana yacu karwanye, akanwa kose data kamagurukiye. Izina rya Yesu. Mana gatangire kagobwe, gatangire kagobwe. Rikashatarabababababababa. Yesu 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 Yesu. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Urakiranuka mwami, urakiranuka mwami. Ntawasa nawe papa. Sikatarab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 a
gukiranuka uri Imana ishoboye byose izina rya Yesu Kristo senga mu mbaraga mu izina rya Yesu Kristo Imana irakumva senga izina rya Yesu Kristo 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 izina rya Yesu izina rya Yesu urakoze mwami urakoze mwami urakoze mwami urakoze mwami urakoze kundindi y'umwami urakoze kundindi y'umuryango izina rya Yesu Kristo urakoze mwami urakoze mwami urakoze data urakoze mwami lerebo shandara bakosi umve mbabwire let me tell this akanwa kacu our mouth akanwa kacu gafite ubushobozi bwo kurema bwo kurema imyumvire nyankunda kuvuga tugira abarokore ibyo tuvuga bitandukanye n'ibyo dutekereza ibyo utekereza bishire ku kanwa kawe akanwa kawe gafite imbaraga Eliya yategetse imvura guhagarara aravuga ngo imvura izongera kugwa izongera kugwa ariko njyewe Eliya mbitegetse imvura irahagarara Eliya Bibiliya iravuga ngo Eliya yari umuntu nkawe Eliya yari umugabo nkawe Eliya yari umuntu nkawe Eliya yarategetse ibyo ategetse bimubaho munyubura amaso mundebe gatoya turasoje Eliya agiye kumukurwaho iki kintu mucyumve neza Imana yavuganye na Eliya Yesu ashimwe cyane iramubwira ngo Eliya itegure ngiye kugutwara Elisha arabimenya abana b'abahanuzi baramubwira ngo twamenya amakuru ko sobuja agiye kugukurwaho hari abana b'abahanuzi batanze amakuru yawe hari abantu batanze amakuru yawe sinzi uburyo bayatanzeho sinzi n'inama aho yakorewe ariko mu gusenga iyo dusenze iyo migambi yose tuyiburizamo kabiri Imana ivugana na Elisha Imana ubwayo iramuvugana nawe arangije abwira Elisha arambwira ngo uraho Imana isumba byose ntabwo uri bumwurweho aho ujya hose ndagukurikira umva ikintu Eliya yamubwiye aramubwira ngo icyo ushaka untumbire mu maso nuntumbira mu maso uragitwara iri jambo mwibuke Yesu yaribwiye Petero aramubwira ngo Petero numpanga amaso uragendera hejuru y'amazi ariko nuyankuraho birarangira Petero akumukuraho amaso aragwa ariko Elisha Bibiliya iravuga ngo mu muyaga wa serwakira atumbira amaso Elisha mu ntambara zawe mu muyaga uhura nawo haleluya mu muyaga wo ku kazi mu muyaga w'abatura
w'abaturanyi, mu muyaga w'umuryango, mu muyaga w'inshuti zawe, ndakwinginze tumbira amaso Yesu, hanga amaso Yesu, icyo ushaka arakigusigira, icyo ushaka arakigusigira. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi, reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Ndasoje ariko ndabasabye icyo ukeneye, ndakwinginze tubane mu gusenga, ndakwinginze, ndagusabye tubane mu gusenga, tubane amezi abiri. Reka mbasabe umunsi umwe mu cyumweru, tugira amasengesho kuwa gatanu y'itorero, ariko umunsi wo kuwa kane Thursday, nabibwiwe n'Imana ndimo gusenga nijoro. I've been told it by God when I was praying last night. God told me, ngo ibi ngibi ndimo kuvugana nawe, what I'm speaking to you, ubibwira ubwoko bwanjye. first to my people. Bibiri ivuga ngo Bible says, ubwoko bwanjye buri mbona kutamenya. My people are perishing because of ignorance. Turirira ahantu tutakagombye kuririra. So cry the place we are not supposed to cry from. Tuvunikira ahantu tutagombye To get the kuvunikira. burden to the place we are not supposed to Turirira get mu the burden maso from. y'abantu batwishima hejuru. So we just cry the people who are in the Ariko face. Imana yakureba, But when God looked at kavuga you, ngo ndababaye. so that I'm really so Ndababaye sad. kuba nahise atabizi. I'm so sad that Ndababaye kuba Beriza atabizi. so sad that Beriza Kuki knows Beriza this. ataza aho mbonanira n'abanjye. So where Beriza does not Imana know, igiza kugushaka ikakubura. God can't to see you, but can't be able to locate you. Ushobora kuba mu minsi ibiri maze In 2 days that I spent ntaryamyeho amasaha 3. without sleeping 3 hours. Kubera iki? Why? Ibyose biri muri presence y'Imana. Everything that is in the presence of God, Ndabishaka. I need them. Ndabishaka. I need them. Shaka umugisha wanjye. I need the blessings Uko of bizamera God. kose. So in any case, Ndabizi ko ngomba kubibona. so I have to get them. Nawe nubishaka. If you work, Birasaba kurwana. so you have to fight. Birasaba kurwana. It requires you to fight. Birasaba It kurwana. requires you to fight. Birasaba It requires gufightinga. you to fight. Birasaba gutanga To igitambo. give a sacrifice. Sibabwiye ngo mutange amafaranga. So don't say Sibabwiye ngo muzane amahene. So bring the Sibabwiye ngo rewards. muzane imishahara Bring yanyu. your salaries. Sibabwiye ngo muzane I ibiki said that byose. don't bring anything. Nkeneye mwebwe ngo dusenge. I need your presence. Nkeneye presence I yawe. need your Nkeneye presence. kukubona wa I need to mukobwa. see you. Njya mbabara. Some Iyo people umukobwa so arimo sad. kurira ngo When I say ndashaka that umugabo. the person that is crying Urashaka that I want gushaka. to get married. Wamureba So when I look at ukabona him, arimo aritwara nk'umuntu washatse. so that she just Wareba umusore ugasanga yitwaye nk'umugabo ufite umudamu n'abana. Wamureba ari umusiribateri ukagira ngo afite nk'abana 5. So like having a person who have got 6 or 5 kids. Tuzakomeza kuwa kane. We'll continue on Thursday. Imana ishimwe cyane. Praise Jesus. Kuwa kane muzaze kane. Please come early on Thursday. Mwakoze kuza. Thank you for coming. Ntabwo navuga buri muntu wese ku izina. I cannot mention anyone. Ariko mbasaba umugisha. I pray blessing to Iyo you. muza mwese. So if you have all come, Mutima wanjye uranezerewe. so my heart is really so Ndagusaba kuza mu pleased. nzu y'Imana. I request you to come in house of God. Utumire inshuti zawe. Invite your friends. Telefone yanjye. My phone number Mafite itorero. Muri telefone yanjye. in my phone. Ni Mega Church. It is a mega church. Umuntu utabona icyanditswe cyane niwo ntafite. A person who doesn't receive my daily scripture is the one that I don't have his Hari number. abambwira ngo Appolinaire. There are people who tell the Appolinaire. Ibi byanditswe inyoherereza. So the scripture that you sent for me, Bincira imanza. they judge me. Njye ndabizi ko nari umurokore naraguye. So I'm no longer a Christian. I fell. I backslided. Mubwira ngo Imana iragukeneye. So God needs you. Imana yagutwaye muri Qatar. God will take you to Qatar. Imana iragukeneye. God needs you. Nkumva agahinda karanyishe. I feel so sorrow. Nkumva ndababaye pe. I feel so sorrow. Nkumva agahinda karanyishe pe. I feel so sorrow. Ntabwo ushobora kumva ngiye mfata telefone ngahamagara abantu ngo dusenge saa 9. So I took my phone and started calling people to pray during 9 a.m. Why? Imana iguhamagaye. When God calls you, Kundisha umurimo wayo. so you to love His ministry. Ndabasabye mujye muzana I abantu. request you come and then Abantu banze kuza mu nzu the y'Imana people who refuse to come in house of kubera God ibintu babonera mu nzu y'Imana. because of what is happening in house Nta of God. tandukaniro dufite There's no n'abapagani. difference from the kind of people. Ntabyo. There's no difference. Umuntu aza mu rusengero aje kuhahungira A person come where he's just fleeing, akahura n'abantu bamugirira nabi. so meet with the people who harm him. Akava hanze yahunze ubusambanyi. So coming out from the kind of Yagera mu people, rusengero umuntu wamwatuje agakiza akaba ari umusambanyi. the person who make the person to confess the salvation is the person that fornicates with that person. Umuntu akanga kuza mu rusengero. A person leaves, Kibaza niki cyabaye. ask yourself what happened. Ibyo dutanga What we give ntabwo bikwiriye. is not worthy. Mpamvu mutatwumva niko ibyo tuvuga tutabikora. The reason is why you don't understand us, you don't listen to us, because what we speak, barasinga don't do it. bakavuga Appolinaire asa na Mugisha. That Appolinaire looks like Mugisha. Namwizera gute?
So how can I nakwizera gute Jessica trust Jessica niba abandi baririmbyi bose basambana when other things really for the Jessica days? gute gute So how can I trust her? Imana izabitubaza God will be niba for us warakijijwe judgment. Imana izakubaza inshuti yawe So if you go saved, God will be Imana accountable of your izakubwira uriya friend. muturanyi wawe So you will be accountable of your neighbor. Imana izamukubaza God will be ibyo accountable. ubyemere Accept this. Imana izakubaza abantu You will mwiga be accountable of your schoolmates. Imana ibagirire neza May God do good to you. mumfashe tuzane abantu mu nzu y'Imana Please help me to bring people in house of God. kandi tureke guca imanza Let us stop judging people. umuntu urimo gucira imanza uyu munsi The person to judge today, ejo yasabye Imana imbabazi yesterday he asked forgiveness. reka kumurebera uko wari umuzi ejo Don't look at the image that you saw him ejo yesterday. yari arimo asenga So yesterday was praying. reka kumurebera mu shusho wamubonyemo ejo Don't look at the person in the image that you aho saw him. kumucira imanza musenge Please, instead of judging niba him, udashoboye pray for him. kumusengera ceceka If you can't pray for the person, please don't judge him. ariko tuzane abantu mu nzu y'Imana But let us bring the people siko in house bimeze of bene God. data Isn't it, my usa brethren? n'umuntu umwe birababaje ku mu nzu y'Imana ko tungana gutya So it is so sad to be telefone of this zacu number. telefone zacu zuzuye abantu when our phones are full of people. ndabasabye muzane umuntu umwe Please, I request you bring one people. ndabibasabye ndabinginze I request you. ndabasabye I request you. ndabasabye pe I request you. nanjye ntabwo nzatuma muba disappointed So you don't be disappointed. ntabwo bazaza mu rusengero ngo basureyo bababaye So they'll never come to the church and then go away in their heart. ntabwo nzaba disappointing I'll not disappoint them. uzaza mu nzu y'Imana The person who comes to ushobora house of kutamuha God, amafaranga I cannot give him money, ariko agatahana amahoro but to go back with the peace. agaciro keza kabaho ni ukugira amahoro yo mu mutima The value that ever happened is to have the peace of heart. nigeze kuyabura I once lost the peace from my heart. nigeze kuyabura I once lost it. Jessica wakoze umubyeyi n'inshuti yanjye She's my friend. avuye i Burundi She came from Burundi. muzo kuri ngenda gukunda pe I personally love you. ndimo kuza kandi ku ruhimbi rw'Imana So I said that when I'm standing on the pulpit, ndimo ngeze ku gasaraba when I was at Digasarava, agaciro kawe ndakazi I know your value. ndimo nibaza I ask myself, Mana say God, ndimo ndasaba Imana ubushobozi so I'm asking God, I'm praying for the have the capacity, not for anything, umukozi w'Imana for the servant of God. bano ubona ku blessing nicyo cyifuzo cyane So I feel I could bless ntabwo uba you. wanyishusha ariko nicyo cyifuzo cyane This is my wish. nicyo cyifuzo cyane This is my wish. nicyo cyifuzo cyanjye This is my wish. ndavuga ngo ushobora kutagufasha niko navuze ndi rwose ndavuga ushobora kutagufasha ugafasha umwana wawe So I cannot even not help you, but I can help. Maybe your kid. mureke dutore Let us give offerings. ufite ituro duture If you have the offering, let us give offerings nibura aze kuza kubonana na essence mucyo so that she can get the fuel. ituro ufite Your offering, reka ngusenge let me pray for you Imana iguhereze umugisha so that God can bless ituro you. ryawe Prepare your offering Imana irihereze umugisha so that God can bless it. n'abadukurikiranye online For those who are following us live, abafite cash murashira aho ngaho if you have cash, you're going to put the basket in front of you. kuyafite For those who have got cash, kutayafite nta if you rubanza don't have the offering, it is ariko okay. n'ufite amafaranga If you have money, ntukajya uva mu nzu y'Imana udatanze ituro don't leave the house of God without giving an offering. tegura ituro ryawe Prepare your offering. ndagira ngo dutange amaturo noneho twakire Jessica icyo mukundira turicara dutuje atuyobore muri worship Let us give offering and then we will come Jessica and then he will lead us in the worship. nawe uri online Even for those who are following us live, nawe ugira icyo ukora do something. ugira ikintu ukora Do something. kandi ukora ikintu kigutusha Do something that touches your heart. uvuge nanjye ntanze aya mafaranga I've given this money atari uko mfite menshi because I don't have a ariko lot. nyashize mu murimo wawe I put it in your ministry. zamura ikiganza cyawe ngo usengere niba ari kuri telefone uzamure telefone yawe ngo Raise usengere your hand so that I can pray for you, kugira ngo Imana yumve iyo telefone yawe so that God can listen to your iyo phone, mobile money Imana yongereho amafaranga so that God can put the That- money on the momo. data mu izina rya Father, Yesu in the name of Jesus,
turagushimye We thank you kubw'ijambo ryawe. for your word. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. May your name be glorified. Duciye bugufi We honor ourselves. tugushimira ko wabanye natwe mu ijambo. Thank you that you have been with us in the word. Reka iri jambo ryawe Mana May you, this word of yours rigiye ku mitima y'abaryumvishije. touch the heart of the people. Ntirirangirire hano, Don't stop from here. rikomeze Continue kandi rihindure ibintu bikomeye mu mitima and yawe. change great things in our hearts. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Mana nkweretse umutanzi ituro, Father, I dedicate for the person who has si given an uko afite offering, amafaranga menshi, because not he has a lot of money, ahubwo ni ko umutima we umwemeje. because his heart has convinced her. Niko umutima we umwemeje. His heart has convinced him. Ndagushimye Mana ko umutima I utawugaye. thank you that you not despise his heart. Ndashima ko utamugaye Mana. I thank you that you don't despise. Ndagushimye ko utamugaye. I thank you that you not even despise the person. Ndagushimiye ko utagaye umutima we, To not despise his heart or her. ukabushimye umutima we. And then have really pleased Reka in her hakuye heart. ituro Mana, So for that I give an offering uhongere, and multiply, uhakube. multiply. Akiva hano When he leave the person, yakira amafaranga may menshi the person receive the mu izina rya lot of Yesu. money in the name of Jesus. Abone kuri Imana ikora So the God of working mu izina rya Yesu. in the name of Jesus. Dusenze We twizeye, pray and believe. amen. Amen. Amahoro bahereza umugisha. Mureke rero twese duhaguruke. Tanga telefone.